Nō reira, he aha ngā pānga o ngā whakarerekētanga nei ki ngā kaimahi me ngā rangatira hoki. I kōrero a Irena Smith ki etahi tāngata e a wangawanga ana. Nōna te kanohi tuatahi ka kitea e te tangata I te wharetia ki pūtea o Māngere. E rua o rau o tana utu ka tukuna ki te kaupapa KiwiSaver. Even though it's only 2%, it's actually quite a lot getting taken out for me. Like I said, it can be used for things that I need, for the kids, bread, milk, sugar and things like that. So I don't think I would be contributing more. Kei te kaute tōna rangatira I ngā nama, me tōna mōhiotanga, e kore taia e ia te whakapiki ake ngā moni hei utu I ana kaimahi, kei te hono atu kia KiwiSaver. As a charity, I don't know how we can contribute any more or more than we already are. We're already contributing 8,000 or 9,000 a year towards KiwiSaver on behalf of the staff as an employer contribution. Engari koe nei te hiahia o te kāwanatanga, kia wāwahi tia tā rātou tākoha I a tau, mei kore e whakakahake I ngā kaimahi me o rātou rangatira, ki te whakapiki ake I te wāriu o tā rātou moni ki roto o KiwiSaver. With plenty of notice, I guess it'll be steady, but it doesn't surprise me the direction the government's going at all. It kind of takes that incentive away, you work hard, you make that contribution and you think, well, if we're struggling to do it, you should be able to do the same, E whā o rau te pūtea kei te pinapina hia e kura ki tēnei kaupapa. Engari hei tāna ki te heke te moni āwhina te kāwanatanga, ka pērā anō ia. I will probably decrease back down to 2% so that it's affordable, because the way of living these days is getting pretty tough with the price of gas and just maintenance of living, I guess. Ahakoa he take tēnei hei whakamāmā I ngā utu a te motu. Ka tau pea tētahi utu nui ki runga I ngā whānau. Irena Smith, Te Karere.